Adiciots a toutes e a tuts, welcome en bigor a l'abadia de l'Escaladiu au Cot de las Baronias. Enguan que van hesteia qui 30 concurs bigordat d'expressió gascuna, donc un concurs literari. Enta commemorar aquest estau, aquí enta hesteia, que han decidit de recalcar que si hi ha un cop calcaré de un verdadero mostre de la cultura occitana, a un cop de la pratique de la culture, donc il y a masterclass de cant, que hi ha el costat de la pratique de l'escriptura, et il y a també l'emdida actual de la cultura occitana, donc de la gent de la musique, hem hagut drin de rock, hem hagut el tornar de Marilis Orionac, hem hagut aussi que haurem monaques, que l'idea és que hi ha una programació eclèctica. Que vienes de guanyar el primer premi en poesia, categoria poesia, que hem ajudat aniversari au concurs d'expressió gascuna, 30 aniversari, que so que t'he? Que he 20 ans que he gagnat el primer premi pour primer cap, donc espero també que hi ha aniversari. Après, que hi ha 30 ans, que hi ha genic, que vau dir que hi ha 30 ans, que s'est tornat a bien une action en faveur de la langue en tant que littérature, et à quoi qui est incroyable. Qui a eu un punt aquí, en aquest gran abadia. Per què n'haves pas jugat sus un punt? Am fin final, nosaltres que volem un concert mai intimiste, que vam dir. Donc, que hem pla dans la nostra petite maisouette, tot aquest beroi luts darrere. Et donc, que pensam que hi ha el nostre projecte, la nostra enveia de la musique a Tau. De la musique au milieu du monde. Ouais, voilà. De la musique au milieu du monde està entourats per el monde qui van dansar, qui es van escoltar. Que es van llevar al món. Que esperam que el món, un món que efectivament que es pot escoltar dins les abadies, com l'Escaladiu, més també que pot estar en moments de ball. Donc, medix dins una abadia que podem dansar sus monaques au milieu de l'abadia. Toute la dimeniada ers escales de printemps que perposen una sèrie de concerts, més també d'encontres literaris. Descut uei assi a l'abadia de l'Escaladiu qui ha abut aquest estau d'olive e que hi trobat qui ha ben habitats, qui ha causes qui n'havi pas encara leguides, que hi ha caucas crumpes, que hi ha, sem sembla, vull pas dir a vida, mais que hi ha tot causes qui budion e causes naveres qui són estades publicades, que trobi positiu. Beleu que nos cau expandir un pau os meines de literatura. Beleu que som sus la poesia, la literatura tradicional e que calere pensar aos joents e donc a la science-ficció, ao fantastic e beleu també ao patrimonio, per exemple a l'història ou a la cultura de façon general. E que ensejam aos edicions reclams d'expandir aquesta literatura, per exemple. É important de produzir en língua occitana, oui? Oui, à la base, je pense que du point de vue politique de la langue qui est fondamental. Le peuple qui nous crée, qui est le peuple mort, que poderia estar engateu, mas que pode também horni que é fundamental para moi que é a minha forma de expressão e que não há besoin que sorteje em gascou, donc que escrevi em gascou. E après, que sei também que há demoranças e que há besoin de reparar as causas
particularment en tas mainats, en tas joents, causes de creació. O lenga che porti o cultura, che porti o societat, o esperit, arriverà che pla, mes che arriveram une autre mentalitat, une autre façon de bio e de pensar. E donc escriu dins o lenga che porta tutto ce qui è l'entour d'aquero lenga. E aquero d'aba o arriverà nella buen pas. En fait, io che començai la rebirada quan ne scrivevi pas encara. Donc che vedevi la rebirada come io faço de baia aos lectus d'Occità, libres a lei. Des empuix che scrivi, faço che adar n'averei pas mai lo temps ta rebirada. Donc effectivement, che carrera los dus, che essaia d'encourager la creació. Et puis bon, a rebirada che també che è important també l'auto per che permet de sargar io lenga. Che pensi che tapla rebirada qui m'hai creat la mia lenga de creació també. Quin se porta la cultura nostra en Gascogna, responsa de tir en imatges e en paraules. La viene che n'y a eu, a Croci solide, après qu'il y a la position de la langue qui cambia, et donc las pratiques des linguaggi qui cambiano, donc t'aiuta che les gens qui arrivent mais ne parlent pas cada dia. Che ja però donc che cau pensi tau joents apprene mais comme tout auto qu'apprenne che cau legut donc des legut autos vieilles ou pas ser vieilles mais qui sont adar et trouver une écriture personnelle mais qu'il n'y aura qu'il y a qui poco a poco e punteien e qu'il n'y aura d'autres donc n'est pas un problème mais che cau voler tabe apprene ta pude hargua verdaderamente un linguaggio personale ta so del letterario. E pot morir la producció literària en Occità? Tot que pot morir. Tot que pot morir. E che pensi francament che aquí non soi pas dos mes plaçats en ta dire si o non e pot haver a fin tutto che vedi unes talas a punteia e che pensi che io non avrei pas a morire. Che cau formar os petits per amutaiu la benga de la literatura che sia in Occità o in francès o qual que sia la lenga che sunt nos petits donc ta daue lectus ta forma lectus che cau aue petits qui sunt locutus qui van aprendre a leie a escriure en Occità e qui van descobrir la literatura e qui van prendre plaisir a leie los livres si n'han pas plaisir a leie a descobrir les històries qui podem presentar e ne seran pas lectus qual que sia la lenga. La producció artistica occitana en vigor che tustem bitec, mes que podem notar que du costat de la literatura que es manca leidus qui cau una pesca du costat de la UNS qui cau formar e aquests joents que cau baia l'enveia de leie abans d'escriure. Donc, a la vostres plumes brave monde, ta aprene a UNS a aimar los libres, a leie e a escriure. Que desiri io bona setmana, au cop qui vien sus eveniments, sus Octele. Qui